like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Inshallah, 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 we'll find our 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 way. Inshallah, inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah.
Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Insyaallah, 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 we'll find our 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 way. Inshallah, inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Inshallah, inshallah, inshallah.
Melihat perbezaan di antara dulu dan sekarang. Semasa di bawah BN, mana ada skim falah, skim ibu, skim kahwin pun dapat wang. Tapi itu kali pertama aja lah. Untuk mereka yang timid, janganlah. Yang timid tambah lagi jangan. Yang saya rasa ini yang mereka dapat lihat perbezaan. Dulu tak dapat, sekarang dapat. Semua pun dianggap bahawa tak ada pembangunan mundur dan sebagainya. Dan saya rasa sebab utama mengapa ini dapat dilaksanakan ialah kerana kerajaan bersih. Bila kerajaan bersih, rakyat senang. Dan di Pulau Pinang kita pun buat yang sama. So, yang dulu macam disebut tadi skim kifala yang mungkin berbeza sedikit, di mana kita bagi sama orang ramai semasa masih hidup. So, semasa masih hidup kita bagi RM100 setiap orang setiap tahun. Bila meninggal dunia atau kembali ke rahmatullah, kita bagi kepada waris-waris. Kita bagi kepada waris-waris mereka RM1,000. RM1,000 one off lah. RM1,000 one off. Dan juga kepada itu pelajar-pelajar yang masuk universiti, kita bagi untuk isi keluarga, pendapatan sebulan kurang RM4,000, iaitu suami dan isteri kalau gabung semula, campur bersama. Kalau pendapatan bulanan kurang RM4,000, kita akan bagi kepada anak yang masuk IPTA RM1,000. So itu yang dulu tak dapat, sekarang dapat. Tentu mereka akan tanya, mengapa dulu tak dapat, sekarang boleh? Takkan kerajaan persekutuan yang begitu baik hati akan bagi wang? So kalau mereka tak bagi sama kita wang, kenapa kita boleh bagi wang sama rakyat bila dulu tak mampu buat demikian? Itulah yang jawapan sama yang saya rasa semua tuan-tuan puan-puan tahu tidak Kelantan. Iaitu kalau kerajaan tak makan wang, rakyat dapat wang. Itu yang paling senang sahaja difahami. Dan itulah perubahan yang kita nak bawa. Dan kerana kita mempunyai urus tabir, berhimah, CAT, cekap, kawan bertelus, kita dapat kumpul lebihan wang, kita buat banyak projek rakyat. Semua tahu bahawa zaman UMNO, zaman BN, peruntukan kepada sekolah agama rakyat dipotong habis. Betul tak? Cantas sama sekali. Baik bawa PR, kita sambung balik. So tiap tahun kita bagi kepada bukan saya sekolah agama rakyat, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah kita bagi 12 juta ringgit setahun. Tiap tahun kita bagi 12 juta ringgit. Kita pun bagi kepada itu untuk peruntukan Hari Islam. Bawa BN 12.5 juta setahun. Tahun pertama di bawah PR kita tambah kepada 20.5 juta. Tahun kedua 2009 kita tambah kepada tahun kedua kita tambah lagi 2010 kita tambah kepada 24.3 juta. Tahun ini kita tambah lagi kepada 33 juta. Tapi sebelum itu kita sudah tambah 2 kali ganda, saya masih dituduh anti-Islam. Tapi yang tak tambah, macam kawan-kawan saya bersyukur, dia bukan anti-Islam. Jadi bagi sikit-sikit dia bukan anti-Islam. Kita bagi banyak-banyak, oh kita anti-Islam. Tapi tu semua tahu itu anggaran dia nak. InsyaAllah, InsyaAllah, you'll find your way. InsyaAllah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.